Hagajing lakai Serie A peringkat bolokna Persya ika Roma haba fai syang dengan jing lakai ka Roma kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika bolokna da arlanat. Hagajing lakai League 1 ha peringkat Angus Persya ika PSG haga dengan jing lakai ka PSG kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Angus da lailanat. Bar haga dengan jing lakai ka PSG kalau yuk priang kawe keretkan. Hagajing lakai Bundesliga peringkat Mainz Persya ika Bayern Munich haba phai syang dengan jing lakai ka Bayern Munich kadang peteng ban khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Mainz da sau lalai. Hagajing lakai Premier League ha peringkat Liverpool Persya ika Crystal Palace haga dengan jing lakai ka Liverpool kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Crystal Palace da lai lakawai. Hagwe pergejing lakai Premier League ha peringkat Arsenal Persya ika Newcastle haba phai syang dengan jing lakai ka Arsenal kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Newcastle da shikul lanan. Hagajing lakai La Liga peringkat Getafe Persya ika Barcelona haga dengan jing lakai ka Barcelona kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Getafe da arlanan. Baria gini ki argol jong ka Barcelona layo ban tap haga minit ka ba sau peusan plus iway leng bau Lopez pada haga minit ka ba nyau peusau leng bau Rashford. Hagajing lakai FA Cup semi final ha peringkat Manchester City Persya ika Southampton haba phai syang dengan jing lakai ka Manchester City kalau khurga nam job hadin bakalala ban pelim ika Southampton da arlakawai. Baria gini ki argol kalau yo ban tap haga minit ka ba prapeu ar pada haga minit ka ba prapeu nyau. Hagajing lakai AFC Champions League Elite Final ha peringkat Al Ahly Persya ika Machida Selvia haga ni gajing lakai final paro artli ki kenhon ki klemla ban penkhi jar nadu basdang gajing lakai hadu bukut ka kendai peu minit bat ka additional time bat day ka extra time ka balai peu minit kata ka minit ka ba kendai peu henreu ka Al Ahly ka brega club na Saudi Arabia kalayo ban tap ya ka gol ka banengkong haga ni gajing lakai final. Badai lama kena kesigul kirangai lekai jongka Machida Selvia kabare ke klub na Japan ki klemla ban siu keliang hadu bokot ka jing lekai ha ka baka Al Ahly ka lala ban pelim dai sigul lanot badiora ka namla jongka AFC Champions League Elite menta ka samoi bad kani ka deru ka sin ka baar na ka menta ka Al Ahly badiora ka namla du jongka AFC Champions League.